Lu kemana aja, Sus? Dari kemarin juga gue cari-cariin. Sorry bang, kita lagi sibuk. Emang ganti mau disuntik? Sini dah. Oh iya ya, gak jadi. Orang pantat gua udah pegel banget ini, pengen disuntik. Ya. Oba, digoyang bang. Oba, digoyang bang. Nyawer apa bang? Udah siap belum bang? Mau disuntik? Bujuk dah. Gede amat itu suntikannya. Bodoh. Iya bang, biar ampuh. Oh, udah dah. Woi bang, jangan lari lu. Sini gua suntik. Katanya lu mau waras. Bang, sini. Hore, naik bajai, naik bajai, naik bajai, hore. Woi, tolongin gua. Daya, tega banget lu mah. Tungguin gua ngapa? Woi, tega banget lu mah sama teman. Dah bang, udah ngapa? Pegel banget tangan kita ini. Pegel banget kini kita bang. Dah, udah apa? Lu dorong aja. Ntar juga bajai gua hidup. Ayo. Sialan lu bang, giliran bajai hidup gua ditinggal. Suwe lu bang. Listriknya dong, Po. Yang gocap aja, Po. Kuburan saya lagi gelap banget nih. Yang gocap habis, Po. Adanya yang goceng. Paling segedepan doang terangnya. Bocah, lu mau digoyang kagak?
Satu goyangan gocap ya. Tenang wae, Pok. 1000 goyangan juga gua jabanin. Lanjut. Hoba.